2025 yılda inşallah bütün Türkmenlere, şurada Türkiye'deki kıynalıp yürüyen Türkmenlere pasport berer nime? Kıskası жеңилдиктер болуп айтканда түшүнүгүм боюнча жаңы жылдан кийин Kollardan kıynaldık. Oylıkta kam. Bir dostum ошол аэропорттон өтө албай калды. Kırgızстанга кеткендер кетип калды, документ иши кыйын болуп калды. İşte откандар иштеп эле жүрөт. Эми основной ошо документ жагы кыйнап атат негизинен алганда. Көп тилде кыйынчылык болгон жок. Эми болуп аттı башка тааныштар да алар эми бар болуп калат деп. Bir dostum ошол аэропорттон өтө албай калды. Кече жакында келип аткандачы. Билбейм причинасын, бирок ошо өткөзбөй койду деп баягы. Migrant olarak kötü, yani kötü. Türkiye'de hem iş yok, iş var olsa hem pulu az, hem adamları sıkıştırıp çıkar oturttular. Yani kıyın geç oturan. Şimdi gelecek yıl kandak boladı bilinmen. Hiç kime oturma izni veren yok. Bizlerin devlet nime vermedi yani. 24-yıl yaxshi o'tdi. İşler hammasi yaxshi bo'ldi. 2024 näme deyin ayrıçılık bilen geçti. İşler, iş güç, şu çağlar için ayrıçılık bile geçti. 24-yıl жаман ошо эле болду го дейм, ошо Крокустан кийин эле регистрацияларды текшерип, кат эметип баштады. 5 сааттан кармап, эмне максатта келип аттыңар деп, телефондорун текшерип, ошо регистрация эле эң биринчи бизге регистрация да. Ошо регистрация рейд болуп атты, мисалы. И ошо Украинага алып кетип атты согушка. Oson emas u, lekin qiyinchiligi ko'p aka. 24-yıl zo'r o'tdi. Yomon emas bo'ladi. Ар адамдын өзүнө жараша болду деп ойлойм. Жакшы нерселер болду деп ойлойм. Кимдир бирөөгө аябай жакшы болду. Мен үчүн жакшы. Аябай жакшы жыл болду мен үчүн. мигранттар үчүн акыркы убактарда Москвада иштеш, жашаш кыйла эле кыйын болуп калды го дейм. Документти таза кылып жасатсаң деле булар документтин туура эмес деп эле ошондой претензияларды коюп, булардын максаты акча алышпы билбейм. 24-yıl bir oyki böyle kelganim yo. Biraz yomon emas. 3 oy sezonga kelamiz. 3 oy ishlaymiz, ketamiz shu. 2024 Кудай буйрса жакшы жылдардан болду. Алда койгон ой максаттардын баарына жеттик. 2024-yıl Xudoga shukr uylandim, farzandli bo'ldim mana. Xullas, taassurotlar katta. Uy oldim mana Xudoga shukr. Bo'ladi yaxshi aka. Ishlayapmiz mana Xudoga shukr. Bo'ladi endi. Oson ishlarsa oson bo'lmaydi. Men uchun konkret zo'r bo'ldi. Hamma nimaga ona o'qigan bo'lsa mana bir xil uy qilaman deydi, to'y qilaman deydi, mashina olaman deydi, boshqa qilaman deydi, o'g'limni sunnat to'y qilaman deydi, uylantiraman deydi. Ana shular 2024 ga yetolmagani 2025 ga yetibdi. Yaxshi o'tdi, yaxshi son. Zo'r kamchilik bo'lgan yo'q. Yılda inşallah bütün Türkmenlere, şurada Türkiye'deki kıynalıp yürüyen Türkmenlere pasport verer nime? Bizlerin konsolosluğa. İnşallah aklı yerine gelir de bizlere öz halkına, bunday kocamin arkayın yurduna gelip gider tek pasportlarını verip, oturma izinlerini, çalışma izinlerini onarıp nasip olsa, hem mezat yaxşı olsa, şunu diliyorum. 25-yılı olsa migratsiyanı чечсекин Sadır Japarov. Şu yakta iştep жүргөн Kırgız elime жақшы нерселер түсүп берсе экен. Биринчиден регистрация маселесин, мисалы, жакшы болсо экен, кыргыздар кыйналбай, мисалы, бияка биз иштегени келдик да. Жакшы иштеп, Кудай буйрса аман эсен мекенибизге кайталы. 2025'te şu patenler arzon bo'lsin deymiz. Oyliklar ko'tarilsin deymiz. Endi migrantlarga sal bir yengillik bo'lsin deymiz-da. 2025 nasib bo'lsa Xudo xolasa yaxshi kunlar kutamiz. Iloyim aka O'zbekiston bilan mana shu hammamiz tinch omon bo'lsak bo'ladi.
2025'te nesip bolsa bu çağlamıza kavuşsak, çağlamızın yanında bilece bir yerde yaşasak umutlular. Ona varasız. Eldin başka näme deyin, bizim bar arzumuz şol. Yurdumuza dönmek, çağlamız ve rahatça yaşamak. Bilbeyim, жақсы нәрсе оқып атам, жаңалықтарда жаңы закондарды атат, анан кандай закон бар экенин билбейм. Кыскасы, мигранттар үчүн анчалык эле кыскасы жеңилдиктер болбойт экен да, түшүнүгүм боюнча, жаңы жылдан кийин. Yaxshi yangi nimalarni kutamiz nasib etsa. İşlerimiz yaxshi bo'lishini xohlaymiz. Zamonimiz tinch bo'lsin, hammani tabriklayman. 2024 yil uncha yo'q. Yaxshi yo'q. Faqat minusga ishladik-da. 2025 yil yaxshi bo'lishini kutamiz endi. 25-жылы кыргыз элге, кыргыз жерине токчулук каалайм, эсенчилик каалайм. Элибизде тынчылык болсун. 25'ga bundan ham zo'r moshin, poshin. Uy joy qilish, yangi uylar olish, shunaqa. 25 yilda Xudo xolasa Alloh nasib qilsa endi bilmadim, ishlarimiz rivojini bersin deb harakat qilyapmiz. Uyga qaytamiz endi.